Nepal social media khapna chuan sorkar namthlu tange ngeya an Prime Minister KP Sharma Oli chuan Nimin Khan abanna atheluta bana tumlo na chuan omzia te chiam aneilo ta phota norhoi hotna hian nunna chante nomnuala social media khap du lo na in ain trana atop ne ro chu eiruk do norhoi hot ati theyome I Bihchiang don te ang nikum dai to khan Nepal Supreme Court chuan thu chua asiama anrama man thei social media company zongjong chuan sorkara aninjiak lutin Nepal ram chunga biak po turte lungoi lo na thlen theina turte anda nge turani atia hei hi Nepal Sorkar Noya Ministry of Communication and Information Technology chuan akeng ko ta August ni somni pariat khan thu chua asiam ta phut mayane kar khat chungin heng social media te hian inzia lule ti fel nga yan ti turani aron ti tamaya social media zinga TikTok Viber Nimbus weekly popo life te chau aninjiak lut mana minol puin anman Meta company noyami Facebook Instagram WhatsApp te baka YouTube X le dangte antel ve talo thunga Telegram le Global Diary te chuan deal na anthelut mana hunti amazo hian anla ennon me kane TikTok hi nikum khan Nepal Sorkar chona lo khap towa August tha khan Sorkar phutang anti hlotina wangin man theina oma Telegram hi inbum na le sum cherel na tan an mangsual tiin an lo khap to boka tichuan injiak lut ve man talo te hi Sorkar chona khap zuita an Prime Minister KP Sharma Oli pheichuan an Sorkar atluk pha hial poni se khapna hi kan hlip chong lowang ti hialina soya heng company lian tak te hian an ramdani na phutang chu ronzom ro se chumi konga chuan kan tol lowang atina tluk ani tome Arya chiantak chielawe ro chu heng social media te hi mi puitan nitin mamo tluk ani tlat to thung Nepal hian Facebook mangtu mi makta duai som pathum le chan vevela noma IG po mi makta duai thum le chan vevelin an mangboka thu ho tak post nante mi poisoi nan chaute an manglem lova eizon na tan mi tam takin an manga andor le thil dang phau chuan rem chang takane khatia sorkarin an social media man lar akhapta ka khan sumdona lama atwar tu te chuan lungoi lo na an lantir tran ngala chu social media ron than len pui tu thang thar generation zetemo gen z anti te chuan an ron chhun zom ta social media khap du lo na tangin eiruk do na nor huai hota achuak chhun zom ta ne social media hian tunan khap ma lokin an politician tele an Varte khosak sang lutukte anrama eiruk na hluar chungchang te chuan ti lo an Varte hian an khosak san je hi social media TikTok vela te an phau chuakin an thedar thrina an flex full over khop mai eiruk na laka hian in siam that kan ngai tak zet to ti te chu mi puina nau puya chutatanga reilo te hnuwa social media an khapa mi puinol pui abikin thang thar te chuan khapna hi hlibro u anti chungin sorkar chuan aring ati khong lui tlat thunga ama a politician le anfa te khosazia wanga in mu mona om chho chu aron chemal na sata hlea sorkar du lo na alian zuita em maya sorkar lam chuan pathiani khan mipuin social media platform somni paruk an khap hi an du lo tin ria thu chua siamin in zalen na te in du zong in soina te hi kanza mase social media mun himjok siam kan tumani antia an thu chua hi atlana te chiam chuanglem lova an khap rual kar masa khan sorkar chuan social media man kholona fake account te thudik lo thedar le adang te an matel don nina lo soito kan sorkar hian eiruk na te kanram economy chelutuk te asiam thrathei mangsi lova social media aya ngai motur atamasin mole antita zoka social media khapa wangin thotran ni khan an pung khoma ankal khom chan bulpui take ro chu eiruk dona ani thung thalai zenji te nor huai hotna niangin school uniform ne na pung khom na telte college zirlai te antam hlea ankal khom na hian Nepala hian eiruk na le hlemhlet na hi thilpa nga yanga kalpui me kania chu kan du lo berane social media an khap mang hian o kan chhuwa ve tur chu min hup sakane antea
kutling lo manga politician te involved na chungchanga kan roi tu te fa te chuan malam hun eng takan neya keini malam hunero aletling hlau ante an pun khom na hian police te nen in tongin tharum thona chuaka thotran ni ringota po khan mi som pakuan thien mi za chuangin hliaman tuara nor hi kholaya an hoi hotin an khopui ber Kathmandu atangina intrana khosang sanga kangkaya apui ber chu Kathmandu a hian nin mun tam taka curfew an puanga mi pui pun khom te an khap boka chuti chungchuan pun khom na aum thauthung police la sipai te chuan nuar te hno kiana tan hian thelret silai muan kap chuakin mi tuitlak na hlo nen an beya silai pa ngai thlengin an hmang tharum an hmang na sain hei hian mi pui thin rim achokal zual sawa nimin lama nor huai hota thok chuak te phei chuan inrel bol na thazok duin an pen chuaka an nun na an wachan pha keni hi om hle hle thei kan ni to love an ti hiala nimin khan mi pathum mai atlem lo an thi bel le ne tharum thona chuwa mi puilung ngoi lo na apun lun tak zela hian Prime Minister KP Sharma Oli chuan social media khapna a hli thua buanga ama kan sorkar atluk pha hial don ani point kan hlip lowang ati chu anu kir heta mase mi pui hian social media khapna hli hi an thulai mu bera an mangtlat lo an sorkar atluk atrul tlatane curfew puanima se nimin lama norhoi hotu te hi anchena zual sau an parliament an hala an politician te in le political party mun te han bei boka norhoi hotu te laka tharum thona thlengna salutuk dulovin an water supply minister banga agriculture and livestock minister aban vele nuwa prime minister hian party zongjong in mu khoma kowa heting lai hian norhoi hotu te chuan achena inan beya an prime minister hlui Sher Bahadur Deobat chena anzo tel chuang heklo an parliament valu antumna police tenen anin norin police te hian an dangzo tame lowani mele an hal thei an hal chun zomta an supreme court bulvela ten chein hebaka hian building poimo an haltel nual bokane KP Sharma Oli chuan ban mailo chu ti theidang om to lo ti rein nimin khana ban thu puangta an buaina kalmek chinfelna tan an ramdan puin rorel se adu tia soya Oli hian ni kum July thla khan atum linan Nepal Prime Minister na chela Nepal Congress Party mi le sanin tuntum norna hian an party politician te chena an beina sa hlea nimin khan politician le an chung te tamjok chuan sipai te hnena inhum himna an zong hiala heti lai hian an prime minister hlui tho jalanat khanala nupui Rajya Lakshmi Chitakhari chu an chena in an halna akang telvea damdo in pan puyani nuwa a hliam turlovina thi near report ane ni chung lekin Nepal thalai te chuan an sorkar namthlu ta an politician te laka hian lungoi tur anilo ve rim boke an fa te anuam nuam athale changkang hlir an pek lain mi puiro an mangang nikum khan thalai na muzo lo za som ni velin an pung niin World Bank lamin an tarlanga ni tin cho rolin ramdang in hlona zongin mi sang ni vel talan chuak thin anga chu tani boka an ram economy hi kumsom atanga kumsom panga chung vel chu athang tak to lo boka an chia choyangin masona mutur omle chung bok silo noran huai hota sorkarin tharum nena me mi atum ngot chu thunun zolo mei puya chepa Nepal kangta anita ber mai Nepal hi ramboy ve tak an rimrima an buaina chuan tun hi thangkhat lian chunga anasat ber alani hialo me a boy rim hi chu an boy jing ve phian Nepal hi democracy le lal thu nei na in kara anom de zok fowa achang le tol chung buaina an machona kumsang khajakwa somnga khan anlal rana lal chung kolaka mipu yan lungoi zolawa kumza chuang ron rel nuwa Nepali Congress koirala kai ruai chuan aep zongin manla kumsang khajakwa somnga pakua khan democracy in letin koirala hi prime minister masaberania kumkhat nu sangkhajakwa somruka khan anlal fapa Mahendra chuan sorkar aron pai thla lalopna hnuaya anomzu ileta kumsom thum chung rorel na ain thlak lo hnuwa kumsang khajakwa somkwa khan mipui chuan democracy an ngiat leta
hetilaya anlal chu king birendra nia in rel boldana british kalphung thu phungalal neya ro rel ne ro mipui thlantlin ten chel se ti hi anrot dan ania he rotna hian anin lungrol chuanglo kumsa khajakwa somko paruk atanga sang ni le paruk chung khan mawi sanron liana tual chung in dona chuakin mi sing khatle sang rukvelin nunan chana kumsa ni le pakhat jun thla khan lalthu thleng ro chun tu tur Prince Dipendra chuan apa Birendra baka anule midang pasari akapluma ama ain kapin athi puichi alowa ni khoshelovin ni thum chung vel chu alal man to me apatea gainendra chuan aron thlak lene kumsa ni le pariat khan revolution an machon lea lalbanin parliament ro relna antung dinga mawis te poin remna do kanan kila prime minister ren thlak deuh chen bokane kumsa ni le pariat khan lalbana nem ngania mawis lamin lal thu thlengan han chel ren rona Nepali Congress lamin an pai thalea tunan prime minister KP Sharma Oli hi kumsa ni panga October khan alal trana masetar ma mangzo lem lawa sahni som pariat sahni som ni pakhatle sahni som ni palia te khan thlantlin lene hetia sorkaran pai thak ta ka hian engtin ngen Nepal hi anom zel don ti hriatani lawa apai thatu te hian thunei na laman ngai saklawa chuwang chuan Nepala hian sipai ro rel na te po athleng mai thei nia tarlan ane India ram Thenawm te hi tun hnaya an buai pe ve hrim hrimati theiome nikum July le August thla khan Bangladeshin an prime minister an lo pai thlato kumsa ni pahni khan Sri Lanka chuan an president le an chung te an lo chuak to bok kani kha